Badiane Aïssa ñu ngi lay ziar. maa ngi lay ziar Mourou Kine. naka yi tey. ça va bien ñu ngi si jàmm. alhamdulilah alhamdulilah. Badiane Aïssa tey ñu ñëw fii ci ndogu Badiane Coumba Diaga. waaw. nañu bëggoon rek nga sànni ci ay quelques kàddu wax ñu lan moo waral teewaay bi fii ak mbooloo mi nga xamante ne tey Badiane Coumba ñoom ñoo tax ñu daje fi. Mourou TV maa ngi lay kontaanee bu baax a baax. la ziar lu bëri. la wax ne teewaay bi boo ko gisee. mooy man Aïssa Diouf maa Coumba Diaga Diouf ñoo bokk ndey ak baay. mooy sama rakk. mu nekk rakk ju baax. rakk bu fonk ay mbokkam. bëgg ay magam. vraiment lu mu am bokk na ko mbokkam bokk na ko ay magam. ñàkk ki ñaan. lépp dara bàyyi ñu macha allah. deuxièmement mooy fii bu ameen xew te Coumba Diaga nekk si dama fi war a ñëw parce que sama kër bàjjan la. Coumba Diaga doomi bàjjanam lay sëyal suñu bàjjan moo fi rek di kontaan rek si ñu teew si ndogu bi yëpp. boo ne Coumba Diaga Diouf nag il faut nga ne Mbayang lu ndax Coumba mooy Mbayang Mbayang mooy Coumba. waaw loolu la ñu ko wax de. macha allah ñu nekk ay rakk yu baax ñu bëgg ay nit. fonk doomu aadama mën a joxe macha allah Mbayang nit ku baax la. parce que nit ki nga xam ne day ñàkk ñàkkam ba pare daal dara si yëkkati may la ci vraiment kooku amoo loo ko wax dëgg yaa te alal dafa neex sax si xol bu ko neexoon bu ko liggéey ba mu baax mu dugal ko si poosam te kenn du ko mere mais da koy jël bokk koog doomu aadama man de lekk naa alalu Mbayang voilà ni ma Coumba di maye noonu la ma Mbayang di maye macha allah vraiment ma kontaan si ñoom lool waaw di ñaan yàlla ñu yàgg koo def ay ati at ginnaaw bii nga xamante ne moom mooy première édition bi nga xam ne Badiane Coumba xalaatul fenn waaw xalaatul Kër Farba xalaatul Dakar xalaatul feneen fu dul Njom di fii la koy defee fi nga xamante ne foofu lay say fa la njabootam nekk tey ñu gis ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo koy topp ci wàllu làmb yëpp teew nañ fi teewaay bu rafet gis nañ askanu Njom di ñëpp teew nañu fi yéen bi ngeen toogee dégg na Badiane Coumba dafa war a organiser ndogu fi nga xamante ne moom moo di Njom bi nan la leen def. waaw kontaan rek mbégte bu mag parce que Coumba Diaga bu defee njóobu Njom di war def na ko fi mu ko war a def avant am fii muy sëy Njom di la yaayam dëkk ñu suñu yaay Njom di la dëkk fa la jógee say si Kër Farba Njom di la waaw sama yaay fii la dëkk ndax papaam fii la dëkk yaayam fii la nekkoon suñu nijaay yaa ngi fi suñu maam yaa ngi fi suñu ñëpp ngi fi kon Coumba Diaga bu ñëwee sëy si Njom di def si ndogu lu ko war la ñun du fi sëy si woon doon sax bu ko neexee mu organiser ndogu ne dama koy yóbbu sama dëkk maam parce que maamam bi jur yaayam fii la dëkk donc kon su fi defee ndogu war na ko fee def su ko fi deful tamit war na ko fee def mais kontaan rek di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant ki nga xam ne moo nekk ci kër gi muy Ibou Ibrahima Mbodj mooy magu Fodé Mbodj jëkkër Coumba Diaga Ibrahima Mbodj nit ku baax la ku bëgg Coumba Diaga ku ko jàppale Teneng Diouf tamit ku jàppale Coumba Diaga la ndax boo gisee lii yëpp yàlla ak ñoom parce que buñ nangu doon des si kër gi ak njabootu Coumba Diaga di ko toppatoo kon Coumba Diaga du mën a génn pour liggéey def li muy def ba mën a indi ci kër gi kon ñoom macha allah kenn amul lu ñu leen wax dëgg yàlla dinañ ñaanal yàlla rek yàlla yàggal leen fi ñu toog ba fekkee seen i njariñu njaboot di gërëm waa Njom bi ñëpp fan si club Coumba Diaga xale yu góor yi jigéen ñi ku ñëw ak ku ñëwut macha allah ñu ngi gërëm ñëpp vraiment di bëgg ñëpp di leen wax ne kontaan nañu trop lu waay defal Coumba Diaga rek dafa mel ni ñu ngi ko defal ñun ñoo bokk Coumba Diaga ndey ak baay macha allah kontaan nañu vraiment waa kay maa lay gërëm bu baax merci beaucoup merci beaucoup jërëjëf wono enam Teneng Teneng hawago laya in no ndogo ngana Badiane Coumba andona ye ten xetanu meke wiin we fop xane ñu kontaan ten rek gidma fop gidma yaara yakarna gidma yakin in ke i ndefina den defa Ibou Degen Mbodj Ibou Mbodj fa Fodé Mbodj fa Ablaye Mbodj parce que gannaaw xaye den i ndefanu meen wa bala i ngidma le waga i ngidmi ka fula parce que bes ne xaye ga anga te jeg kay na roog yoonu ten fa den itam i kontaan ten lool koy parce que fele koy jotee ten i ngidini xaye tax na te fiye mete Coumba Diaga i njege ndab dum parce que wa akite jega ano fodan na xoxum nda fodan na xoxum mi de jegim ka leyanuma fañim to kiina wen tamo ten fañim o kiina wan ten parce que a maga a meta feta xama ma ando naye foge sawa men net gen mo Njom di de nda meta pe xama on foge sawa diramo fayma kam jega soxla escate ndaxanama ten to yem jeg to leŋ nan ke sutanina no dona so leŋ nan an kiran mi de wade jegim ka jegim ndabdum defe mi defe xa ƴees defe o koros i ane ko yere o ga'anga xaye i ndoko xa toki roog fa ten fa ƴees leyong de
to puta indi diga ko ko sa men da wa ale petel ba indef na dete ka de to petel ba indef do ngere ñu wa ko maro ka nga ko si amut tono abes na way noppi abes ay andiramo nga da nga fadi ngas bu si amul ya ko nda ya ko mangores ke mano ten do bi nek en da afukat fop ko fe nga to kita jala to bu dami na xoxum na de fu dami na xoxum gid ni tan to na pa parce que on de baro vitam dafa la waxo lol wa de parce que na yona xam nga gas ya nda koy esogala ado ha ado fogol kata ado ka ay no atin taw imbo kam bogdan sa ko ga mo kay ka imbo kana ava ato la kale wala kale ba ba to ten dil angan to na felu na wa de na de na ga de la waxo ndo bomba tam ayaro na in gid ni tan ten gid ni tin fogum fop koy parce que awa afia na in hay to fogum yon keten ko fogum lay ni o ke ya maga haja na in to ka to fogum eke ka le ka ga bijante ibano wa de mate be kuno to pante afia na in gid ni tan ten ina fop koy yege o mag be on de bona sate fe fo ko malani yo o ga yege to na suto hanga minesa o de mo hawa na wat na sate fe jege parce que kete jala mo wat de ko hawa na do bo jege ten hawa na wat nyami halfin jege ten ngi butale ten machallah ko pa mo hanya la mi gina ba jang dir kapol de c'est parti Zil acha yon fa an Biram Loum wala Biram Faye de waaw sey mis mbuday acha Biram isim nang ndaka nga simin pap Mbulum TV yal ñom bato yalla gannaaw ye i ngidim na rogo yal fo tuleer ngidma tuleer Muhammad sallallahu alaihi wasallam i teew meke no ndogu ngena Badiane Coumba Biram o inor bu karang gar meke o njomdi xa waralu teewaay fe fo déplacement fe fo xe andoona yee ten waralu bes ne no kaaga i mbugu o lay Mbulum TV in way simnang simna mboolem we teewna o meen simnale koy a dox kene xenan kilifa fen Sat Faye yaam Sat Faye o maake fop waaye meke i teewna koy oxe i simna etan ten ref Fodé Dieng Fodé Mbodj fo kor Coumba Diaga i topante na Coumba Diaga ndax bes ne koy Coumba Diaga warul waaye Fodé waralun itam yaam o tew mama waaga nga rek o koor oxa waagu a cinjum wala ten jamun yam nu ndigala waro weyit to no kutero ka to tago xiran wala tago hangan to yone taga wa ke jeg donc teeway ne Coumba Diaga warulun ilanga Coumba Diaga koy artiste ile ka fula te gima njom ayona fa an Mbayang Loum te refu ci genes bo fop andin na mi bugin lol koy fami es fop am bugin itam bo jego waaw Loumes Faye a jega wana mbañan di ñoom Maratou Sarr langa Loumes Faye to dala tinde wo som jegino donc famille aussi ambuga mo lol machallah à travers Mbayangum andin ga ane de ñëw tayo wax dëgg te fog na mi itam bo ga ane ke Mbayang giman mi yal ngor ne saxum laan ya Mbayang gimun ya jega ngor kaga waro tewa in bes ne jeg te laamu ten mene jalange ya mi koy cales na in mo caxanta ko waag na jeg xew la nga matuna ngeen jalange dal waga mo tew ka taga inshallah donc tombe em jal te jeg sens tewe men yam isakan wax dëgg ñëwan fa in kino paaxo wax dëgg ma soga garo njomdi moof men de regay men rek ta min faba min Mbayangin ay comme c'est la première fois xaye o soga gar o njomdi moof men a tombe première édition fe Biram i mbaɗin meke première édition fe in meke wiin we fo teewaay ne a mosa trop machallah bes ne a taaru oxa i nga we andoona xaye deno ngetu meen Biram xar waago laya in na Coumba Diaga o ndik rek ka andoona yee xëyna wiin we andan sax mais a beta ndax a ref ka Coumba Diaga moom a fi'e comme laamato ndik de yaam layanga yaal ngor ne lay diggante fo Mbayang rek pratiquement laamato ndik layam artiste a refu itam donc pour résumer rek Coumba Diaga ten ref Coumba Diaga a gen o njom a gen o mbin farba a dolooxa meke o njom bi a gen fa Mbayang it a ref génération fa Mbayang de yoona den fa Mbayang a yoona miñu ke Mbayang a gimon a yoona miña ye c'est la fédérale et par les techniciens kaga ref ndigil to kaga ref a ñoowum itam o kiino paaxo a waaga calelum a fonka calelum to a xe fiyan ne warna a bug wiin we a respecter a den a fokin no wiin we itam wax deg ba a xooytanga ten waralu caro neke wiin a ino to partout a ngariidoyo meke fan sukolo dumin tout ça a korma teew weg goruma ngerit na a teew fogum fopa teew i
Biram yen nanoona première édition ndogu Kumba Jaga ban fierté jegote kala almara jate envoyé xamaten nene kaga mum nouvelle mbelu yo de alim koy no lenga etta axe isutor na lo 4e édition mbayang lum kono la nga 4 rek leng ettu kono tam leng ettu i ñana te mof ba 20 édition itam inshallah to réussira mete teg na o jafum te fañ te giti tam kaga def conseil ke Biram haro asor gidma rogo ya rek sant amam borom Touba am te no service Cheikh Souleymane Niare Vasile S donc simna fop gidma fop laya alhamdulillah rabbil alamin ngol ko ronga indo ko bismillahir rahmanir rahim to te waja fak ngedate fam alhamdulillah rabbil alamin ko i ñaan na ten ngedim ten mbi ten sadax roga jabanna in amin ay maran haqid inshallah rabbi mashallah kontaan merci beaucoup chef merci beaucoup merci beaucoup mashallah Biram Diouf gën a jëm aca Biram gannaaw ye i simnonga njaaba manum Biram xa waralu teewaay ne meek xaye moom mi ne i simna nun mulum TV wala i simna nun simna e tew na me fop yan nandi jam ngol ko ngay ne commencé no xelan fa giden fa jam madna khida khid amin te es me ko te an nga man mo rano xano ande ni me gelum ko hoy taw mi ano de taw Kumba Jaga wo ano de mashallah kon anda no bino fogum wo men jeno wala inga fo ya iona ya ko te bino bo mag bo njeg rew bu no tira abi mashallah aga refe caaxan aga refe kon xaya je nga bes wara fi lu tew men tew ten fi ten lay ten beso so fare ko ko biram men dole hoy koy ki njege ndaf dum Kumba xey mo soxu ya xada ndo ko rek xey amin an afaha aya joxa jege problème fokini ku muta sakna awan fofu yin mashallah i njege ndaf dum da i ñaan nan da tan ko te dum rogo fiano ten quoi ay nga den gannaaw xane yenu nan na première édition ndogu Kumba Jaga te ko warno fi mek saate fe ban réaction no njegu ten agara bon bini sala ya ko i content ten bo lay naga ko melo ngasna boni me nek mo ba mashallah so kine gangang rek ason la digil vraiment tan kumu defi ka hay bo fet on refa ngeme sax xano am téléphone la mais Biram nek ni man ana ha kon jega mo ten cer digil kon bagin mo lay dara lu dum ñaananan dal do ko ci no ko denis amo bo batin la ñotum i kaga sam xedena awago la in digante o fa fode fe am lay hay tan xarito maga mom ba no to i gaga mom jegi ndaf dum ya mo det na ba jango tawum fangura no ngoten jegi ko raf danona nam mo lu duro ñaananan do ko ci jamma ci no ko denis amo bo ngo ke isin maka amin kala sam xedena mi jegi ndaf dum quoi mashallah i mashallah mo rafo tes o hay gref madam yere madam il faut de depuis ya yona hatem lam tanga no mago ma law ngata no mbine fogu de kam fego jega tan ko pour que problème ke nek no akaw ma ke ko no na taw ya mi ken defal ni may Dakar rewa ko ren mom jega ma jeg sens ngar tombe in ko mashallah i contane tam vraiment nam ga to bes anu sax ataro amaya wi ni tam o kinno wi na ref ke o bangan ko ande o kinno wi no vraiment kay la dara fetel ko ko yene o jam parce que o de tanga hay wen ret na me ko ala ngeme ñew non diga wa anu nay awa wi kay ino rabbumal lenga wa gero wala yam bes nek so som ajaran bari lay som sax yam bes ne ajaran bes ne newe ajaran si o kinno wi no ino ngem na hotem i andana pax nange mo fa mais i anda kete ñowa jam xaye no fuma a gome xaye kek nek waag tungin organiser ti kino mbiño la ka sate fala ka to su boba xanu déplacer ndef hay ndesogin no fum gome sen ludul o jom dile andona xaye me nak nena doloxa i ken to i njege ndaf dum ludul i ñananan e miñ ñof yaqida qid ba wagan to talan roga ci no xudo mis amo bu batil ni ñot ya so mi ngadenan i mashallah amo sa de ñu tam i ñanana nu mo bo je xatele nun amin de xatele xatela no da xatel nun raf ko amin ya rabbi i da en klenan amin ma no nay tan ko ondo go na ya Kumba ngar sobi dong meg wo o refo yal mbine xawago lay in no kek andona xaye o ten bajan Kumba tena a xoytu meg te ref o ndogo nge te ref première fois te fiyan no mbin a wago laya in ten wallahi ginaaw ye simnona bo pa wala in way simna nuun a paax ziare a nuun a paax ndafetlu oxa a caf nuun meek te daan a cafa ke nu ngarit na meek yasam roga bindana nuun ten tiyaabo amin
nu ngarna jam Amin. so jam nga jam ngaadna jam Amin. si barke Seydina Mohamed Amin ya Rabbi. kontaan na nun na karale Amin. première édition ne na kumba ndogu nge kuma lati lay xamaten kam kontaan teen lool koy yaam wax dëgg xaye o ga anga fat lay wiide a ande na moƴo andane a in fat lay roog fa kumba Ndigil. yaag xeɗan no kete yo'nooxa xeɗan roog a damtin teen Amin. den fo xe andoona den ndef mbayang luum fo o maag in Faya Mbodj fop waaskiima de yaam Faya ino mbogu faap Ndigilo. faap in ke mbogu faap falen Ok. Faya Mbodj Yo. o maag ino paax a jegna in yar fat tegin na andoona yee o kiin waagirango layo ten Ndigil. Faya ga'anga in comme keke layatirong koy mbayang moom xaaga moom ten moom layaan xaaga moom a yafaxama sax mi feet na laya Waare. wa xeɗana den deno wen limma xeɗan roga fi'na den jam Amin. roga ci'a den o wod Amin. a fiyana den jam adna fa jam alahira sutura adna fa sutura alahira Amin ya Rabbi. ke den ne betnan no paax ke xeɗan roga fiyanna den Amin. Amin. nuun we andoona yee nuun ndef Mbam TV fo Mbulum TV yasam roga damta nuun no calel nuun Amin. calel ke a mosa yaam in way ndoka YouTube ke ndoka TikTok ke nga'a nuun Ndigilo. kon i moofanga bo ke introsé in way nga'an no YouTube ke yaam Elhadj Sene in way mbuuda kete fi'a comme ne in way mbuudan bon te i ndafetlu oxan paax yaam ke cosaan seereer a andoona yee ten nu atiidu Ndigilo. no o kiin waagirango ten o lay bata faag mais xeɗan roog a damta nuun Ndigilo. ke kumba fi'idna meen i ndafetlu oxan a paax ngeɗana we andoona yee den teewu meen fop xeɗan roog a fi'an na den jam Amin. a fi'an na den o wod Amin. mi koy kumba moom fa lay keno ten moom waagin mo lay bata faag Ndigil. nda anda me a jega ma te tegaxama mi fe andoona yee Ibou fe refna yaal mbine a part es mi ref meen o maak mais a jega ma kumba tegaxama Ndigilo. kaaga moom layidanga na nuun ne bo roog a feedi tamit fag ke mais xeɗan roog a damta nuun a damtin Bayigo ginnaaw xaye yi andoona yee nu fuma gomay o ten a war organiser o ndogu annuel première édition nu fuma a gom te ɓisin na saate fa lakas iyo wala te layin ɓisin mbin Farba wala te layin ɓisin Dakar mais nofum gome sen en refer na xaye o njomdi mbine andoona yee maaga o koruma gen te atidin meen wiin we a soɓidin koy laywana de ci'a in waay soone o ndik pause a waago laya in no kaaga yaam xaye no fu maaga a gom te ɓisin o mbiño lakas ndaa xaye fop yete retna bo roog a atidin te laye fop o njomdi a refit wiin we koy a ngara soɓiden mosandooxan rek mosandooxan a paax xeɗan te fi'an xa qiid a qiid amin amin a yoon fo wodanel amin ya rabbi yaa te layaxama ten itamit kam lay ne o kiin de o naaga o refanga artiste wiin we ndeef tookof jege ka waagoona ñak took no yar fo teginof jege ka waagoona ñak yar fo tegin ten na atana xukin ku ga'oona layne xaye o ndogu wiin a ɓeetong a ndamongo a mbi'ongo fans club Coumba Diaga Diouf a ngara mbi'aniidango ndogu kaaga fierté yo no njomdi refee ino mbine de njomdi yo njomdi mbi'anun layne refee mbin in parce que saate fe fop layano den to xano ta mbamben ndik xano ga ɗiga fadanga xano ga saate fe de ngar refee maak o ndeɓo xa yegeruna jege ken fierté yo kon in way ngidman teen to sant an teen ngidman we mbi'una xeɗan roog a waagnoorana den amin ya rabbi ñaanana saate fe itamin vraiment ku Coumba jegna andamayo ten refee o maak refee o ndeg ga a maire ake comme ne layitonga ten refee maak refee ndeg ku Coumba jegna même jomum me fadiida xinanga o gara xinanga me même chose yaag in way ngidma saate fe o kiin koy waagiro dara ganaaw waajur ngentanof ke taxna de laya ngentan a jara xaƴ tel yiif keeno ngentan ne daal sa waay i njege ndabid den mais ku Coumba xoyidna meen xana ngara mbi teen kemtulay katan den doole den fa ɓay den fop xana mbi'in teen kon kene in way ñaanana saate fe fop oxu garna meen ku ñaamoona meen xeɗan te ɓoos fa jam te ref o kena te ref o kentan i xeɗan keke continuer rek a fañato wat xeɗan te continuer ñaanana koy we andoona den mbi'anina den xeɗan ke de mbi'a teen rooga a yokin bo a mbi'anga ren xa ɗaq mbaan de mbaago xarɓay ɗik wala de mbaag teemeed machallah inchallah kaaga i ngeɗana roog i content teen lool Bayigo ginnaaw koy ye i parena no faley fe no ndogu xane Coumba a ref artiste a gima njom xu andna a tim njom anda ye yooɓe to fele
parce que xaye waga sutoox mbinof jeg ka fadna semaine wala semaine fo ka doon na ko ɓe to a ref yaal o kor a waas njoboot a waas lakas fu lakas xaye kaga nam nu ñoowtan fo ten mek kam mbine fo Coumba a retanga njoboot ne te waasna meen nama ñoowtayo fa nuun kam mbine voilà question of ne a mosa lool Coumba kene nanga jaxlanda wiin a naga jaxlanda wiin ma yaam naga jega semaine wala 2 semaines na koɓ to garke nda roga anda ye nete jegta semaine fo o ngool na koɓ wage moof journée to xooyte meen ka dawna 2 fois to roga anda yi tamit ɓasil ne Coumba sutoox ke meen ba det a ngalata ye ina sutooxan mbine manam dal a wasani fa nuun a wasan fa in to gestu oxe ten tig anda lesa koya jibda nda o dakanga no yaal ma yegin nda gestu oxe kaga a ngadanga ba coɗita ciñ dal a coɗta ciñ to Coumba a refa refa kiino xa andoona yee waage saq no kiin no ɓayum tig sax ikamta bo layane koy o nagange ɓesna xano waas to jeg kiro tig nagi ɓesna o ɓasila ɓesna yi nda roga anda ye saate fe bo tegum o lako xa waagna daaɓo xod ren Coumba mi koy moom mi moom spécial mi moom a jega mate tega xama moom mi ne Coumba tega xama fogim ne sax a tega meen wajurum sax mi nanga mo nana te leyan ba ibu mete tega xama parce que mi no ten wagamo lay no ten taxum bon andong mete tega xama koy kores layegangan bo feet sax wagin mo koy kam ñananana roog rek e ɗaan ku te rimna meek e ɗaan roga barke andin amin ya rabbi e ɗaan a moofan a kima kay denin ndayangin e ɗaan ku den gima ten roga barke andin a fiyana den o wod fo sutura fo xuuɗ yaam ne laytona rek jege ma de ndet keenna mban wuterta no njom a fajaro xana gar bo donema ndoki sa leyame ba im meta njom nangam ñanan ten parce que o rik ndimel ne o tik refum ino rika keel i ndef fapuma refo tika keel tenit ino ndimin barke ina yoqooxta ino ndimum barke ina yoqooxta kon mban wuterta no njom xana gar bo meke ba ibu me xeta nangam ku te fi kayit xana gara leyame nangam a fel'angam te ley o maad ma koreso rek a felangam leyin a felangam ley kin mais nak wax deg mosiramo o ñako aso wala te fi'ka tig to leyiramo dara mosiramo ɓeydoox tig kon o xeene a refanga meen a belwa a ref ga o tees a xey den fo tees de mbi neek fo pecargo ndeb songal lakas onge refna meen xaaga itamit a teen meen de mbi neek o kiin waage gar neek ba soɓa den neek de leye diw fa diw naala mose jeg kam mbine ya ismiñe gar kam mbine ko ino ɓoro nde i meen ya ismiñe meen o gar fat leye fagun faak kate fagun ya 2 ans jega fula meen ino nde i meen 2013 i siñu mbine 2013 i siñu meen den ndef meen den fo tees bo xaana gar den ndef meen a mbiya leŋ a xuyanga ndoke xaye xana xuyano tees a xuyano xaana ngoor ke mbine ten na xuyana den a fel'angan te damo ɓay i nga'an meen mi feeg na leya fo a fel'angan xaye te leytike o maad ma koreso rek a tis refe no ten mais a jaw'anga xaye ñaamel ka andoona yee keke a sax a refanga sax o ɓango leŋo sax xana laya ye cumbel naxan keke ba ibu bata gar a ñaamin yaay anda kiin a paax na fi'a teen ga'a koy ley o faax no kiin yaqeeno faax o pus to mi koy kam refo kiin oxa andoona yee andimo feet xon wala kate feet xon te ref kames layinum fogma yegin mi gidmanum bo a paam roog fogime meek bo ka yoqɗatema fa ngon Coumba wagamo fi ka ɗoma xama mi daal ga'inum refoogum yaam niti damta xama kiinof nagango fiyana paax layel foguma nani yaate ñoowa o layin mi koy oxu fiyana xama xam lay a fiyanaxem a tega xam ma warma places a fiyanaxem a tega xam ma o maag no koor a tegel o leyanga sax jelayti ke mi jegimo seemeer mi ba ibu refo seemeer ten kena leya kon ne xegidnitano ten denin mbayangin daal ley fata saqitinoxo rek o leya ley daal mete fadna o qaqan fadema saytane daal mete roka deno den mbaru ngaj ta yiif den kiina ñanana den rek fata ref ka keke nana den Coumba fa mbayang den mbugum mbin den kum tan bo ne de a mbin kaye den yaro mbin den kum tan wala mbin den kum tan mi nexe fatali ko oxa njom len neek saate fek daga sukum ñe dara sax ndeysaan yaga dinguma fuleyo ka Moussara Mbassi sa gima Coumba fa mbayangam ref kata ka Moussarin de leya de ngima de njaɓa kata den njom naga daga sukum ino jojom di ino le daga sukum ko i naga mbaka njom de ngar am di doole den kon yaag denita naga mbaka i mbara ndamtika den i ndamtika den rek ma ino ne i mbi'na njom na naga ndamta den no njom na
ina ndamtegu den no jomna on ya kena fo fogole andoona yee den na nangilooxang waaw maxey gidma saate fe fop rawatina wen mbine gidmayo es den it xeɗan roog a ci'no xuuɗ fo wod fo wodanel roog a miñanina mbamir in amiin xeɗana rewe mbine itam na ndelona in xeɗan kuuɗo ndimna fa in roog a fi'an fi teen barke a fi teen o xuuɗ fo wod fo wodanel xeɗana yaal saate in fe Pa Boucar Diouf Imam Sambou Diouf ino ka bulke tokores Birame Sary maxu deno tout maxey simna den sant a den deno saate fe nota bulken saate fe makon saate fe Idy Gninguine Doudou Ndiaye yen fop den ndef wa andoona yee no mbine bon ku ga'oona a mbi'a den na Idy Diouma yin tout Babou Ndiaye ma o semres Madine fop wax dëgg fa maire ak andoona yee den layeegu fo wo kam mbine fop in way ngeɗana tout ngeɗana saate fe ngoor ke fop ino kiin i bugoona no paax ke rek daan roog a fi'an o o barke roog fo tuleero xe i content na nuun a paax koy content na nuun a paax te daan i mbi'an a qiid a qiid te daan i mbi'an a qiid a qiid to yala baro lenga manti i won fo wod fo wodanel fa sutura a pe a koɗ o barke roog fo tuleero jërëjëf waay kaddu ka a mosa yo it yasam roog a miñanong no mbamir nu ɓasil ne amiin waay o miño reta gara miño xelala den leya dene ɗerio meek ɗerio maan wax dëgg neex yàlla xa kaddu ka inan no meek a mosa koy waage paaxe a mosa wallahi wallahi wo it o kiino paax rek jërëjëf merci jërëjëf